Now they are still trying to divert. We have ascertained the facts through the photography evidence by visiting the site. If required, we will file a second contempt petition. The court may say there is already contempt petition, but we will get all the facts before the court. सर तुम्ही किती व्हायलेशन पहिला थंय आतापर्यंत आम्ही पयर आमच्या ऑफिसरांक धाडलें की ना वायलेशन अशें आसा की नॅचरली म्हळ्यार दे अलावड वॉटर टू बी डायवर्टेड सो इट हॅज टू बी सील्ड इट हॅज टू बी सील्ड तेका म्हणजे पावसान तें डायवर्ट जाता बट दॅट वॉटर इट सेल्फ इज इम्पॉर्टंट फॉर अस वी कॅनॉट अलाव इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर This is a recent thing that is happened. not recent but in this monsoon so we will ensure that even to seal that Kalsa which is coming through that Surla Nalla and ते आमी आसा ते आमचे बाराच्या तेजे परिणाम तेजेर जाला म्हणून तेजेरूच आमी नोंद घेला म्हणजे वी हॅव टेकन नोट ऑफ दीस इफेक्ट आनी वी हॅव फावंड दॅट दे हॅव डायवर्टेड सो आमी कोर्टा मुखार हाडले वी हॅव ऑलरेडी बीन इफेक्टेड बाय दीस केन्ना पर्यंत जातले सर कंडेम ऑफ कोर्ट घालपाचें तुमचें नो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पेटिशन आसाच वी विल गेट द फ्रेश activities of Karnataka to the notice of the court. Not intervention. We will brought to the notice of the court as and when the petition comes from hearing. That is on 20th of January. आमचो लॉयर काडटलो